أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا ما في هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى رئيس بهذا المقام الجد عبد الله زوجته الوالد أحمد خان عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Jundub radhiyallahu an, saking Sayyidina Jundub radhiyallahu an niki radhiya muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Jundub. Qala dawu sapa Sayyidina Jundub, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ana iku birajulin kelawan siji wong lanang, jirahin apa sing ana, jirahun catu luka. Faqatala mongko mateni sapa si rajulin nafsahu ing awak dhewe ne rajulin, berarti bunuh diri. Krana saking gak kuwati lorone, krana saking suwene lorone, gak kuat nang lorone, kemudian putus asa toko waras utawa toko sehat niku wau. Waras catune wis ndak ono harapan, akhirnya putus asa. Krana ndak ono harapan, ndak kuat wisan nang loroi, faqatala mongko mateni sapa si rajulin nafsahu ing awak dhewe ne rajulin, berarti napa bunuh diri. Faqala mongko dawuh sapa Allahu Gusti Allah, rupane dawuh badaron dingini mendahului, ni ing ingsun sapa abdi kawula ingsun, dingini binafsihi kelawan awak dhewe ne abdi, haramtu mongko ngaramaken sapa ingsun alaihi ing ngatasi abdi, ngaramno al jannata ing swarga. Kana ono sapa rajulun wa kana ono iku birajulin kelawan siji wong lanang apa jirahun catu luka. Faqatala mongko mateni sapa si rajulin nafsahu ing awak dhewe ne rajulin. Faqala mongko dawuh sapa Allahu Gusti Allah, rupane dawuh badaron disi ni ing ingsun sapa abdi kawula ingsun binafsihi kelawan awak dhewe ne abdi, haramtu mongko ngaramaken sapa ingsun alaihi ing atasi abdi, ngaramno al jannata ing swarga. Riwayat dari Sayyidina Jundub radhiyallahu taala anhu warḍah, dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Bada orang laki, seseorang laki-laki jiron yang mempunyai luka. Andi lokah seberning badan nika. Saking tak kuat tah. Saking tak kuat tak dari sakit. Orang laki nika saya cerita kini ka rajulun bihi jurhun fiman kana qablakum rajulun kana fiman kana qablakum rajulun bihi jurahun, seseorang yang hidup di zaman yang dahulu lambok jangan Kanjeng Nabi ya, zaman lambok beda orang laki andi loka sesara fajaza'a maksudnya tak sabar ya, fajaza'a orang gila tak sabar nika umat-umat lambok nika fajaza'a lam yasbir ala isobatihi fajaza'a orang cereng etok apa sambat etok tak sabar wa ya'isa minha putus asa ponan dari sakit nika fakhadha sikinan fakharra biha yadahu maka ngalak todi tanang ini gel-gel dibi ketok dibi tanang putus asa faqata'aha ketok tanang bi orang nika fanazaba damuhu walam yanqati ila an mata doro nika terus mancur terus mengalir sampai tak putus napa dere nika se tak ambu dere nika se keluar dari tanang orang nake sampai tak derena ilaan mata sampai mati. Nah, senika dadi orang nika pun lah tak kuat nanggung sakit nika karena pun begitu abid tuh mungkin karena tahunan terus tak ada harapan untuk sembuh untuk sehat san mesan bela tak ada yodi kadari yang nanggung sakit melolo pas tanah ngasih ketok sampai mancur darah sampai mati. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala debu badarani abdi binafsih wa haramtu alaihi aljannah tangga bular la ngada isengkok ria ngada isengkok moro-moro matiin ka'ban tibi maksud tedebu dari haram tu alaihil jannah haramaki ban sengko orang semate bunuh diri gila masuk ke dalam swarga macam-macam pendapat para ulama innahu berfaqila innahu kana istahalla dhalikal fi'la fasara kafiran bersak debu bunuh diri homo kafir Pak sebab le wajib masuk neraka haram masuk ke dalam swarga. Ini pendapat saya pertama. Istahalla dzalikal fi'la fasara kafiran. Berhak orang yang bunuh diri gila. Iki peneka eseksa. Dalam neraka ben haram masuk ke surga, berarti orang peneka tadi orang kafir kelaban cara bunuh diri ini. Wakila kana kafiran fil asli wa uqiba bi hadhil ma'siyah ziyadatan ala kufri. Lakar sebelumnya jela kafir ya. Pas tambah bunuh diri, asal jana tambah kafir. Karena mau orang Islam tak kira bunuh diri maksudnya. Wakila kana kafiran innal murada annal jannah hurrimat alaihi fi waqtin ma kal waqtil ladzi yadkhulu fihi kal waqtil ladzi yadkhulu fihi as-sabiqun hurrimat alaihi waqtin ma kal waqtil ladzi yadkhulu fihi as-sabiqun awil waqtil ladzi yu'adzabu fihi al-muwahhidun fin nar thumma yukhrajun. Maksudnya haram ke surga maksudnya saking duri abi teh neraka. Saking duri abi teh siksa dalam neraka sampai ekocak haram masuk ke dalam surga. Tetapi dengan waktu yang begitu jauh, dengan waktu yang begitu lama, mun hikmat ya cekak tauhid Islam dekat Gusti Allah, kita tetap keluar dari neraka. Keng abid masa zaman. Sehingga kocak selama-lamanya saking dari abid berada dalam neraka sampai kocak haram masuk ke dalam surga.
Ala kulli hal nika pun artinya para ulama, tapi pun atika hadis ini secara zahir haram tu alaihil jannah, haramaki kan kui orang beneka masuk ke dalam surga, haram hukum. Dari rajin hukum orang bunuh diri. Jangan nyaman mati. Aduh saya ya jangan nik kecek ruwet tah. Laku tak ngening, bisi rang negu, bini cerewet, mate nyaman, pikir nyaman wan mate, ngejajal ngi terus tahu, ngute eke pe tambah tak rokaruan, bahkan dalam situng keterangan, innaman qatala nafsahu kana ithmuhu aktsar mimman qatala ghairahu, membunuh diri sendiri. Bunuh diri maksudnya. Karena ithmuhu aktsar mimman qatala ghairahu. Aneka dosana lebih rajin tenimbang matiin orang lain, Pak. Matiin aben tibi nikah, bunuh diri nikah. Ithmuhu dosana aktsar lebih banyak mimman qatala ghairahu. Lebih banyak, lebih rajin dosana tenimbang matiin orang lain. Kiseksana tergantung waku. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dan Kanjeng Nabi, sapan orang barang siapa yang bunuh diri dengan cara menusuk perutnya dengan besi, maka besi tersebut akan digenggam dengan tangannya dan akan selalu ia arahkan untuk menikam ke perutnya di neraka jahanam secara terus menerus selama-lamanya. Sinika odi sinika. Mate odi boleh, sotu boleh, mate odi boleh, sotu boleh. Karena bilang cara bunuh diri kelaban besi sek sotu aki ketabun. Sampai bila ya terus ada mate rengane di saja. Mate odi boleh, anyar boleh, kolen anyar boleh, daging anyar boleh. Ki ngerasa sakit terus. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul azab. Mun la kolen reng kata ada bersih kolen gente kolen anyar gente daging anyar liyadukul azab supaya orang ini ngerasaki azab dari Gusti Allah. Seterusnya nih kesinikan. Jadi nyongok bunuh diri nah. Wa man syariba summan faqata nafsahu fa huwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan abadan. Dan barang siapa yang dia mati bunuh diri dengan cara meminum racun, maka dia akan selalu menghirupnya, akan selalu terus meminumnya dan menghirup dan meminum di neraka jahanam, dan ia akan kekal selama-lamanya. Racun ye nomaki terus, cium ye nomaki cium terus, ye nomaki. Kisah terus ah. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Banseran orang semati terjun dari atas gunung, maka ia akan selalu terjun ke neraka jahanam dan dia kekal selama-lamanya. Kuaku mati orang ini karena terjun dari gunung, kuaku neng akhirat neng neraka bodoh gunung kia, pak loncat dari gunung keker ka neraka jahanam. So terus senika loncat mati seksa ekelok ongko boleh mati boleh kalau ongko boleh seterusnya senika. Tenang baik lu jaru keburu putus cinta bunuh diri cek gendeng agak murga buri bunuh diri tak bisa odik kok mau nada jengkot tanpamu tak bisa hidup tanpamu. Aduh mati dek margen cek gendeng murokab ya gendeng cek gendeng sarah kuadrat wis cek mati merga ring bini bunuh diri merga orang laki mau bunuh diri cek kung nangkung dineng kok alonjak kok tak alonjak dari gumo ya tak mati. Alonjak di gumo tau gumo neng gumo pian kene ngata kene sarah bener gunung
Moro lah gelundur dari kali panjang, teh karo kali panjang, teh nyaman. Wah, ke Bromo lah loncak kaki. Ada margen. Stres jan. Angok mati kok tibang daerah kok. Mati kan bunuh diri macam gendeng aja. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tabu Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wala taqtulu, dan janganlah kamu membunuh anfusakum, dirimu sendiri. Innallaha kana bikum rahima, karena sesungguhnya Allah mempunyai sifat rahimah, penyayang, neser ke kaulaban panjenengan. Ya, oleh karena kadinto jangan sampai ngak nikah, jangan sampai melakukan bunuh diri nikah. Jangan sampai aromasa mater lebih nyaman aja. Baik. Nah, nikah banyak dari hadis nikah bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah haram tu alaihil jannah. Banyak maknana. Bersyarat bu karena mati kafir je lah. Orang yang bunuh diri mati kafir. Mangkan haram lagi masuk ke dalam suarga. Bersyarat bu enten dari abid teh dalam neraka sampai ada bu haram masuk ke swarga. Maksudnya ya ki beda harapan masuk ke swarga syukur mati nang ibadah Islam dan iman. Dari abid sampai haram masuk swarga, keabitan. Kemudian seksana tergantung dari matena. Masya Allah ya. Cong orang sete para ulama. Ini kematuan Cak Said nih kah. Kematuan Gus Said Tampong nih kah. Yai Uthman. Kama taman. Seteh tepat hari Jumat dalam masjid mari Jumatan. Hari Jumat mati dalam masjid, mati tepat apa yang Jumat. Masjid Jumatan. Aban Habib Syekh Sulu, Al Habib Abdul Qadir As-Segaf, Aban Habib Syekh. Seteh tepat ngimami solat. Seteh tepat ngimami solat. Abdul Qadir ini kan ngimami. Bada Habib Najib Asman almarhum setekapi. Habib Najib suruh maju. Najib gudam tabuda Habib Abdul Qadir. Maju Najib. Zahma ya Habib, penuh. Tak bisa. Akhirnya saya lurus pengimaman nikah suruh pindah ke Budi, Habib Najib suruh maju. Jak saja nikah isyarah. Ternyata ongkuan rakaat kedua tak jaga. Saya tetap ngimame sholat Jumat, hari Jumat dalam masjid. Akhirnya terus sakit ya Habib Najib. Habib Najib sebagai munawib gentena Habib Abdul Qadir saya dalam keberadaan sholat nikah. Gini kah? Ibal mati ajarok, mati apa sih ada olen? Ibu nama dia perang, kibene bunuh diri mau perang karena tojuna pun jelas abila agama. Ada bila apa kalau petenggian? Apa boleh sabung ayam kalah tak terima lah ajarok mati beri ya. Iku aku aja saya ronyoplek. Karena sabung ayam. Menikah ya mutul mar'u ala ma asya alaih. Yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Rengsek terjongok dari kesenangan. Kimon tapak maca Quran berarti senang maca Quran. Mon tapak salawat berarti maca salawat. Kira sini kepon baca nambian bele. Enggak roma depak. Kimon tapak hor ki hor. Beremper mata neng hor. Aku tak sego. Nek cek banyak mati tapak hor. Tawur patang sotu mati. Ya wes, mati beri ya. Anak todus aku. Ya holna. Ceritakin, almarhum ni kemana joget cerita. Mulai gulakku sampai gulakku tak bejeng. Mau saya ceritakin ni kah. Nah maka ngesteteh.
Jadi apapun bentuk menanya mah bunuh diri. Iki ngenom racun, loncat dari gunung, utawa sotu, ya. Baik, dari hadis nikah berarti makna dari haram tu alaihil jannah sebagaimana penjelasan Ki Buru nikah. Nah, dari hadis nikah bisa kita ambil pelajaran. Pertama, tahrimu qatlin nafsi sawaun kanat nafsal qatil am ghairihi. Aneka menunjukkan hadis nikah tentang haram mah hukum haram bunuh diri. Jeung aja sesake engki orang ini ka cecak-kecak teti bijaksana tarengun tak tepak kaaben mun aumun beda orang kepatian beda kaelangan beda orang pon kene musibah bijaksana sabar insyaallah gente lebih banyak insyaallah pangeran dia dan kita terjadi kaben jejel aben tak elang bijaksana karo bijaksana tak bijak sini aja kan banyak bijaksana ya bijak sini cek karo bijaksana maloloh king tak bijak sini mon orang saya capok empon adalil raja kene ma asaba min musibatin tak bakal terjadi musibah sih terjadi kecuali pada balisna tepak kaben tibi kene musibah akeh tek tok wis gan setiang kau tak ada tengah ngaji ya kok mulai kan ngaji aja semua tak nyaman tangon dia ngaji saya kau cai taran kocak pengajian bengkes dia. Hah? Kok bilang lancar kan sama ke kiai mah aja jen peret kok. Dulu tepak ke bengkes. Tak bijak sini karo bijaksana to. Haram hukum. Coba. Cek sampean di pikiran terus bunuh diri ini cek. Sebesar apapun saya terjadi pak enggak ke Gusti Allah SWT keng tak gampang mau terjadi ini kan benih ilmu pun iman kekuatan iman nih Pak karena orang yang saya bunuh diri ini kan berarti ngadein kesokan Gusti Allah kita depak kebejan keburu pikir nyaman semate bila nyaman nih ngaku nyaman ku tak yer-biyer ngarabe tayyib nomor 2 wa fihi al-wuquf inda hugugillah ambur hak Gusti Allah ya urusan mate ini urusan pangeran nengen wis ambulah cek ngelebati panika kau luman jenengan aneka hak Gusti Allah melanceng umur mapanda umur sera beda orang bisa melanceng umur beda orang bisa mapanda umur tak bisa baik aban gelak mateen aben tibi atau kelaban cara lain nyuruh orang aben soropate kelaban bantuan orang lain engkau jungka aki engkau deki nyari sepur ya semate bene aben tibi semate saya atau sepur ya pada bayi nggak gentang dengeril ada rim aja jadi urusan umurnya urusan Gusti Allah. Dari hadis nikah arab meharamaki wa fihi rahmatullahi taala bi khalqihi ini termasuk bentuk kasih sayang Allah kebelesna Gusti Allah cek putus asa cek sampai matiin abe haitsu harrama alaihim qatla nufusihim wa annal anfusa milkullah sehingga Allah Ta'ala mengharamkan membunuh diri sendiri benyaben ini kan din Gusti Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa jangan pangeran are patoro se bu se kala bila patoro apa jangan pangeran benih hak kun manjenengan tayyib dari hadis nikah bisa kita ambil pelajaran fadlus sabri alal bala sabar dek bedena bala musibah janji ganjaran saya raja tina Gusti Allah sabar musibah ki musibah ni bener karo kepatian tok nah pesek yang kebi sampean masosane ke pun musibah baik dari ekonomi baik dari rumah tangga dari keluarga dari tetangga dari bala apapun sama sompek kesambian
Pikir Kanjeng Nabi tadi musibah. Justru semakin semak ke pangeran semakin raja musibah, semakin raja cobaan. Kanjeng Nabi sompak, Kanjeng Nabi ini susah, paling susah orang Kanjeng Nabi ini kah. Engki cek rengkan odik je lah coba pak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kan odik je lah coba. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kan odik je lah coba. Coba. Setada coba kok aku ning akhirat tak ada sakit. Ada susah, seneng to, bahagia to, syukur masuk surga. Tayyib. Maka keutamaan tentang sabar atas musibah. Cak minta musibah, tak kira kelar kulit sampian. Nabi paling raja-rajanya coba para nabi, tsummal ladzina yalunahum. Babana para nabi, sahabat, tsummal ladzina yalunahum. Babana sahabat, tabi'in, tsummal ladzina yalunahum. Terus baba para ulama, para aulia semakin tinggi tingkatan kebelik semakin tinggi coba terus nikah. Jadi ada merubah sekolah ya mun kelas sipir ujinya ya sipir. Bagian kelas KTK ya kini ujinya. Seibtidak tak kira tak pada setanawiyah. Setanawiyah tak ujinya tak kira pada bisa aliyah tak kira pada kita tergantung kelas sah. Mian mentero tadi kelas aku tuh ngedepi coba. Mau nenjak terus dia juara kelas sembian, bintang kelas juara kelas. Ora aja coba Pak. Syekh Abdul Qadir Jailani, bah nyaman tadi Syekh Abdul Qadir teh yo. Apa? Cereng tolang Pak Udi boleh. Nyaman jual wajam teh kok. Pikir nawa kuakanan itu. Coba aja. Jadi kan Odi ini kampun lah napa? Coba dari Gusti Allah maka jaga pola mungkin tepan sepeh laku sepeh bubuan benyai dah remak enggak ada reng diberi nikah kula alaku togel ngocak kula ban mata todus ke anan sewa anan wak muru ke madrasah cek gandeng anan cek bagus akhlak kah pahbaban bentar togel, ala ku anak apa kok? Ya tak tahu orang kau tibi ya tandi laku, mamirin laku kakek, mungkin mun kini kau sekarepan mun ngocak ke gula, yang buat kia keng eman kibura kolaan kok, abi tak ketemu gula, bahmun ketemu nak, ketemu jadian madrasah nih tampung, melebar ain apa sungai. Kisah dan senek ni, mulainya melebar sungai. Bitibian, babaan. Iya kau. Atau roh anda rarang nak pese kau. Ada iya kau. Isi sapan kau karo belum ngatos sangatos isi sekecil. Ia paling tak oleh petong ngatos kau. Sehari lah tak ada. Kena atau roh anda rambu kau perobe kau. Nah, terus dia membaca lah cuba ongku kalau aku nak banjir tak gena. Di mana pada cering je judi, je togel, je haram. Iya lah tahu aku. Iya mohon ben. Orang aman toleh, orang mati oleh. Kau tahu ada iya jangan gula. Menyam ngeronyam, ya yang bagi berkah diberi amplop ya parwedang yang gula. Laku lebar dina boleh konjak yang ke. Ya Allah, semakrab kula bi orang nikah. Zaman abang kisah ruburun to dia abang tokole to biaba nika. Sal bede ngamain bede-beden ko. Buru pone tokole bon bede orkes bede-beden ko cana abang. Pokoknya abang mau labrak reng ngamain reng judi reng bereter bede geluduk bede jiki bede orkes mesti bede-beden to tokole to biaba. Wah, sama dok ya itu sakit kapi kok. Kalau tak rak parah, kau keng semak kabar nih kan. Ya deng soro napa soro molong pao, soro mukir pao, soro anu biaba nih. Wong kono tamak semua toko letok semua ada jai kok. Sakit kapi kok. Ya Allah, dibudin ke gula. Zaman gula ini kesini ke kia. Keng ambu dibudin ambu. Mari teti jen mare.
Dadi cinda remah bon, dadi nununge gebek jan. Nununge gebek. Pas jeregen nikah. Dadi dukun. Bertamo ya anu Mbah kula niki kepepet Mbah kata utang Mbah. Oh ya tuku minyak kon. Ono minyake iku pesugihan. Kiragane 100 juta dicicil lah apa. Nyabek persekot 20 juta. Ngalak PC jin. Udah BCA 20 juta. Ya leongku. Gurabak ya tas ya taneng ya tas ke begini ke bade jin ini kau. Gurabak. Ini berkempar BCA nih bagi. Percaya aja. Ya kok tak laku tadi jin nih kok. Arab apa? Yang tadi teko sedok berita kok takut keteko sih. Tadi lakon mari tadi jin mari tuh ya Allah jangan gue lenje mbak an mace. Mau terkenal mau disebutnya mau pasti tahu. Terkenal Sarah. King kula keton apa nyaman bade salu taanan tadi ustad pola. Ki ketutup, ki ketopuan coba. Jadi pesaper ekonomi seret rumah tangga ruwet umpama. Ya mun sampean betah aja mun tak betah ya wis pebeli kare dedok. Cek ngocan pangeran retega pangeran pun sake. Ya apa sih terjadi kabeh nikah? Mangkana cek bau bejira. Berintain lala. Cek gendang berintain lala. Lebih taina sapi rasa kalian peraju sekali. Haram nikah. Lu sesek cokor cek gendang ngejong wak tuyul moro. Pun cedek ngadi takdir pangeran ni kecek bau be ni kepila. Bila pun ajal kita ada pak kita pesaper pun pesaper. Maka dia hasani sidogiri ni kamun ketemuan tamu ye hasani ni ka. Karo minta situng dungakno cendek umur aku. Minta cendek umur tok ya hasani ni ka. Karena tak pernah lebih ni kenengen dunya rela. Daruman la daralah. Tempat saya tandi tempat kok ning akhirat. Orang yang pernah ning dunya ni ka. Kiring benih kenengen ni. Cepat cek lebih ni kenengen dunya ni ka. Benih tempat tinggal tapi tempat meninggal. Saper bayi pun jaga aja depak tak kira tak depak. Cek bunuh diri, cek acak loncak, cek nyari setrum, cek nyari napa racun. Raja. Innallaha ma'as sabirin. Yakni rahmat Gusti Allah selalu bersama orang sesaper. Taib. Aneka sekonek penjelasan tentang anak pemain haramaki. Haramaki kaulaban panjenengan neke haramaki tineng Gusti Allah bunuh diri dengan cara-cara apapun neka. Karena abe kaulaban panjenengan neke wadi'ah titipen petoroan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala neka metorok ke kaulaban panjenengan abe kaulaban panjenengan neke petorok bi Gusti Allah. Petorok Arya beden ria titipan dari Gusti Allah, patoroan dari Gusti Allah. Titi tak kening nikah, tak kening perendah patoroan menikah, tak kening perendah. Sampai ni patoroan orang, cetek otek patoroan nikah. Wa mal malu wal ahluna illa wadi'atun wala budda yawman an turaddal wada'i'u. Harta benda, keluarga, bahkan abek kaulaban panjenengan nikah adalah wadi'ah. Titipan petoroan dari Gusti Allah. Jadi nyaman petore orang, ban petore PC, cek sampai luang PC nah. Ban petore apapun, robo petoroan, apa can sematoro? Kala abila apa can sematoro? Nah, abak kalau panjenengan ini adalah wadi'ah, titipan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala, maka tek kening nyiksah ka abak kalaban cara bunuh diri, kalaban cara napa nginum racun kalaban cara macam-macam saya matiin kabeh tibi nikah istiajalul maut keburu saya mati ya karena nikah berarti ampun ngadain panapa sih tadi takdir ketentuan keputusan dari Gusti Allah berarti jasadul insan amanatun
amanatun jasa tamanosan ka amanah auda'ahullahu al-abda seka di ma amanah ne ka patoro de ka kabulah wa aujaba alaihi hifdhahu maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk menjaga amanah wadi'ah ne ka wa harrama alaihi al-i'tida fi jasadih bi ayyi launin min alwanil i'tida sawaun min nafsi aw min ghairi tole nyake orang tole nyake kabek tibi benika kelaban apapun bentuk karena nika wajib hukum jaga abek nika cek sampai ngenom racun cek sampai nekuk setrum ban si pitorot tasi membahayakan ka abek kenapa karena jasadul insani amanatun auda'ahullahu al-abda karena jasad manusia peneka patora sak gabe ser sak gabe manusia Gusti Allah bapak bimbo ini rupanya iya kebaik yang semadati pangeran beda saya tak didati kok semadati Gusti Allah wajib jaga nih kah wajib jaga cek sampai bunuh diri maka nikah banyak hukum-hukum nikah dari bunuh diri haram masuk surga haram alaihil jannah haramtu alaihil jannah ya haramaki masuk surga berisa debu berarti mati kah kafir berisa debu dari abid siksa di dalam neraka sampai tak bakal masuk surga lamun masuk abid ki nangan zamana masana maka Allah taala debu dari mana badarani abdi binafsihi haramtu alaihil jannah karena tangga bulir yang ada intang karep tan takdir maka haram kang kui tangga bulir gila surga haramaki berisa debu dari abid beda harapan keluar dari neraka sokor ki cekak Islam berarti ini wadi'ah amanah petorokan dari Allah Subhanahu wa taala anak bini termasuk santri ini petorokan karena bapak nama toro dek kiai nak kena petoro bagus cobaan pasrah apa manjenengan santri pondok santri madrasah rajin tanggung jawab apa bener karo nang senengan bener karo kebegak banggaan engki tambah raja mana ngaruh aja ke kanak seberi-beri tak sanggup maharatosan boleh aibuan boleh udah tambah taruh karuan ya termo ketiti ilmu semanfaat ya jadi saya coba bunuh diri saya coba iki lejak aja jadi dari rumah dunia ini kadang-kadang musibah kepatian kesakean, kemalingan, kerampokan, itunya habis ya. Maka tak ada jalan keluar boleh kecuali sabar nih kah? Tak ada boleh pun kecuali napa sabar ninggal lagi maksiat, sabar ngelakuin taat, sabar ninggal maksiat, sabar ngelakuin taat, sabar napanya mana atas balak dan musibah yang menimpa deka kauliban mancinangan kikan odik ni kapun musibah mangkan Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad ni pernah debu man arafad dunya wa haqiqataha man arafad dunya wa haqiqataha kene syariah boleh temu siapa orang tahu dek dunya ben hakikat dunya ria fala syakka annaha mahallu bu'sin wa dhurrin nikah Al Habib Abdul Al Haddad pernah mengatakan wa man arafad dunya barang siapa yang mengetahui dunia saya kena ngikuti sampean mangken nikah tahaqqaqa annaha bila miryatin mustautinul bu'si wa dhurri maka tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya dunia ini adalah mustautinul bu'si tempat sesuatu yang membahayakan waduri sesuatu yang tidak menyenangkan sosa kesakean kesosaan kepatian wala budda lil insani tula hayatihi wa ma dama fiha min mulazamati sabar maka tidak bisa artinya wajib kang kui kula panjenengan harus bagi seseorang bagi manusia selama hidup di atas dunia min mulazamati sabr sabar tidak boleh odik ning negara Indonesia sabar duka aleh ya sabar ngelakonin taat ya sabar ninggal maksiat sabar pajak kelarang sabar
Saya tak larang Indonesia, larang kapi. Gen sabar niki swarga pon. Cok bensin yo plos. Tak bersabar, gen sabar ye nduk ring Indonesia, hari haja benyan masuk swarga lah. Edeng-edeng tok pemerintah polan. Cocok-cocok. Paping sekilo lu ngebola 10 kilo. Men tak bersabar, Pak. Pajak. Kerja pajak mungkin. Aduh nih benih punan. Kakan pajak je cong. Tak tambah milhe kaki. Ya. Sabar gila belajar dia. Bungkoh pajak, sabar pajak, tanah pajak, motor pajak. Madar ngake tapi pajak. Gimana sabar dari rumah. Gimana sabar pun sabar. Kan sabar toh insyaallah lah Pak. Janji warga kok sabar. Makanya orang yang sabar ni kan odik ning dunya lah sabar. Odik ning dunya kadik ning negara se carut marut ngak nih kamu tak bersabar Pak. Bunuh diri yongku tak kuat lah, tak kuat gijeng aja. Bodoh seco ada orang, tidak ada satupun manusia yang hidup baik-baik saja tak ada, karena setiap orang yang berjuang masing-masing. Bodoh saya coba bini na bodoh tokar tok tak bambu gimana sabar sih ya. Korsi rasa harmoni congkotaki aja dengan nang sara gelo congkotaki bibi nih. Ya boleh ben yang ben ngampong. Gendeng gendeng ila isi rasa sih moso. Nyok sasa katok remo. Aduh. Reng laki jawab. Jadi masing ko ya takok ki ya keng tak sadar dek iya ji. Tak sampai saya katok daya ji. Akhirnya nyemur lawanan, nyemur ngerem, takut temoreng. Ngetelak gula, bedo kaji haji bi gula. Tak nyemur katok bi kutang ya Allah. Ki neng dunya lesek sakit durung nang akhirat aja jangko. Ngerti le ngeran takut bedo orang, saya nyemur ni gula todus. Jala gula ni ke orang penasaran to arame ngok cele ngoan. Tak nyemor kutang di sembah kebini naga nyemor biji kian no mintera keng apa tuh reng bina mintera ya cek rasa harap biji yang masih reng gendeng aja tai aja itu lagi gendeng ya beda saya coba bi anak beda tambungan kipon daerah kipon sabar pun sabung boleh beri sampai coba bini beri saya coba bi tetangga beri saya coba kelebihan ekonomi nyaman dah yo mau yang soki jangan siapa coba giru asokor apa nje ke pangeran sehat coba gia kebaik taat apa nje ke pangeran sakit legena apa boleh cek Nabi Ayub ya sakit Nabi juga sakit, mata dia macam yang baca menosir dengan penyakit. Eki, bangun talepil sepergem, nangkung, orang bunuh diri silet kene gelu. Ya, masya Allah, mantar pada selamat kapi. Saya coba bunuh diri, sabar, bener jangan ruanya, sabar ya. Mana ngocak orang sabar colon. Cek lenyo ta sabar iku Entor kok pengarah. Orang ro sabar. Nah, berdar mulu lang kilawat wadet tok rakyat relati ini lah sabar lah. Pecakang dia anak lako. Karena berde sek yengonan nabi sampai bini anan to. Ibagian do sak sidah sira boleh. Aro diri di mana bener pesena pajak. Boleh tunjangan tunjang melolo. Karena tak sehat tunjang Pak. Ya, wis petong toron manter pada selamat kapi. Jeng akanan pesene benih ini kah? Ya, alakoh bener alakoh tepak nyari halal si barokah mereka baik sangun ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Perkara sampai nak bantu seneka berjuang nang jalan neka. King kapi ni ke beda coba tak ada saya mulus berjuang amun sampean tak ada rintangan jak berjuang mun sampean tak gelem
coba jak odi karena odi adalah coba dari pangeran Pak. Kuaku dia la aisha illa aishul akhirah. Kehidupan sesangkuna kuaku ning akhirat. Ada coba boleh, ada rintangan boleh, ada halangan boleh. Kuaku eswar kemungkin ning tunya madama fiha mungkin odin ning tunya tula umri tul hayatihi selama ki odin min wala budda min mulazamati sabr, maka tidak bisa, harus, tidak mungkin montro selamat tercaran kila sabar ngelakuin taat, sabar ning lagi maksiat, sabar ngedepi coba musibah peneka ujian-ujian cek sampai ngelakonin hal sing haram kita ning Gusti Allah engke peneka bunuh diri. Naudzubillah. Siapa jangan kena boleh bunuh diri karena tolak cinta bunuh diri. Aduh, nyaman kata apa? Pola tolak bunuh diri kok. Ngi tolak nginum indre kok. Nginum. Cek nyaman kata apa? Utak bes guram bes. Ya, cek tak aji nongku bunuh diri mergereng bini, bunuh diri mergereng laki. Oke, tinggal sabar ya, coba orang BTV ada yang dari hari sudah coba kapi kan kula lah tak pak masompo kambian nangok lama gelek sambiane kalau ontong kula kalau oning sambiane pola keluar di bunggo ning ngebos sejuta masalah pona mama denak re pas seneng ka arep bene kok takokna sene kemale bunga ten sambian seneng orang ni kan kira aja genjer gelek orang ni kan depak dena lek kok takut itu urusan mate itu wah kan dina lah laknya beraja makanya gelak benda berdina lah sekira tak pak sompang berbungkun lain nih ketemuan bisa dedemit lagi waduh aja takku masih kau takuan pak asin pak mula urusan biji yang kau Mungkin urusan bi kancek bisa, urusan bi servis, kayak mau urusan bi situng, bi Megawati reta iso. Oke, tina me abi ini. Silamanya mano di merdeka. Abi ini tadi budak ongku bantin kemarin. Kontek soromor jemor sembak apa? La ilaha illallah enten ke bene kok na ko nje la nabi ne kana keng mon terjadi kata dia ban kutu ngakang kok bener yai ruah bener ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan terlalu berat cong jereng yai negara bede luar segarang dia Moe kawal banser, waduh, oke, boleh kawal banser belum aji, waduh, kawal polisi, kawal banser, mungkojak ke Madura, Laskar Sakera, tak begitu tinggi lah mak, bede bungko ya ada kok, ya apa ya, aduh apa sabar lah, ayo, beda remeh gimana, beda remeh kok, model luar, so kata seka deh, oneng mana seka ya. Dah pak gabung kau tinok ketik pak kricit ngetik takok sebelum kole letak nyaki dah majiru taong kuan bongguan masih ajunub bejeng gua masih junub dah bejeng tak percaya ban enggak bejeng kok Allahu Akbar edi mah berjunub apa bejeng tak maji busra aja ini lah tak kayak temu masih baripin baru kia jono apa jen pak saking dari takon padahal lah pak ustad senior guru le baripin ka apa jen mau tak berjajang ku apa jen jen mau di mail mau dije kok keton enggak gue lah saya dinak lah deh to ayo dari mana kau jauh ke taman dua jeng ku apa jen cuma reng laki laki loke ongku jela gelem bae deng gendeng reng bine cek gendeng reng la tahu di cering pe apa jadi tak niat juga dia ya Allah daripada selamat musibah dia pak kok tak sanggup kena musibah dia kok ongku enten tada seran aja
Okey, nanti coba orang lebih tibi. Cak nyaman tu tiai cak bulan nang cak ngocak nyaman. Apa deki coba ni cong. Ya Allah la ilaha illallah. Pon letak sompak mbian ki cak bunuh diri lah burung. Kan lah bunga cak bunuh diri mbian. Ya Allah la ilaha illallah. Kila orang abidatur ngak tokar, ngak suborong ngono Pak. Tak cerita nak Pak Ripin cuma ngado don bilan aja. Ya Allah. Pikir-pikir apa cek gendeng ni jangan kau pada luar aban surban aja cek ina dua dalam aja cek gendeng je ngak kena kene rengko. Padahal noro engkau pak wah noro. Kada mak be noro je lebah aku. Tanya nyelek yang cambi bugurun ni dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah mentar pada selamat kafi. La ilaha illallah, la ilaha illallah mentar mu ketetel masih manfaat barokah. Lanceng umur sehat walafiat, lancar rezekina nak foto tina foto soleh solehah. Sandi hajat napa bae mentar pekempang hajat hajatunya hajat akhirat pekempang tina Allah Subhanahu wa taala. Teti sampai dak ngadain panapa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Kelaben macam-macam ki cuma nikah hanya contoh bunuh diri. Mungkin selain secara singkat ke napa mate na orang kelaben cara nyatet atau tabe napa terus cepat soki terus akhirnya entar de tempat-tempat de orang-orang setan agena pola juduh rezeki pateh dari Gusti. Belin boleh juduh rezeki pateh dari Gusti. Empon cek mbela cek gawo dis jangan mati kok mati kan kok moro lancar cek ane kagapi ne ko ujian ne ka apa cek ngaji benar dari ki percaya ka orang ban mosok ngaji benar dari ki percaya ka orang percaya ka kajum ya kaju rajo mosok ki percaya de gabungan kaju bringin seraja kaju kas raja kaju empon cek la cudu tak kira teporo rezeki tak kira buru kipon lah ampun lah tugas kulman jenengan napa usaha saya sakit nyari obat saya ndi rezeki alako senika pun lah pasrahaki dekat Allah Subhanahu wa taala innahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah taala sandi rezeki saparing rezeki tugas manusia ni cuma napa usaha aja sampai pintas jalan pintas entar desah entar dina berbuat seneka pesokian uang ganda ben macam-macam empon dak kafir beda taningan dari Allah Subhanahu wa taala termoga manfaat termoga iman Islam apa kuat dengan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة غاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل
وخلاءتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل منون واغفر واستر وأنت أكرم من وصلاة الله تغشى اصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب شفاء للكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين ما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها سوسن المهاجرين الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالع قسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعال بفخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قد ربان وذو سمدان الشيخ عبد القادر الجيلاني سنة الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصولهم وفروعهم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر بن بن والحبيب عبد الله الحداد أحمد بن الهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روحي المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السكا ولاد مرمضان وإخواني الحبيب عبد القادر محمد جدا الحبيب العلام محمد بن علوي بن عباس الملك وأخي عباس الملك والحبيب علي كويتان والحبيب محمد مطر الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبوتو بوتي والحبيب عبد الله حداد سانغين والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقي والحبيب صالح وصحابي تنقل والحبيب موسى بن أهل الحامد والحبيب هادي بن محمد الهاب بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار ثم الحبيب أحمد بن صالح الهدار والحبيب صالح الهدار سلامي وأصولهم وانفرهم ثم إلى روح الحبيب ثم صاحب الحول الحبيب حسن بن محمد بن هود السقاف والحبيب حسن بن هاشم الهبشي وأصولهم وانفرهم ثم إلى روح كي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافعي وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روح كي هجي عبد الله محسن وزوجته كي هجي عبد الحالم جاسم كي هجي معروف عارفي وأصول منفرم ثم إلى روح الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن نتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة يختم لنا بالحسنى في خير مردود وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويتل أعمارنا في طاعته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والاهتداء به وبسلافنا الصالحون وعلى من سلافنا الصالحون مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة.